Dimapur pra Kohima ja Manu Khan karne NH29 do lifeline rasta ekta ase kintu monsoon season de mati giriya potholes flash floods aro pathor giriya khan karne Nagaland laga capital do commercial hub logode kati jai aro 2 lakh manu nishna gi affect kuri thage idu homoy Manu Khan bishi bak Newland district de Gotovi village duara Kohima 10 mile junction de jai thage idu rasta pra Kohima ekla noi gina Siminu Woka Mokokchung aro jani boto de jabole pare aro gari bishi sal par idu route loi holibi itu rasta do neglected route ekta ase aro monsoon season de risky bi hoi jai rasta thik pra maintain nakuria aro drainage system kan bi thik na thakya nimide source to kode jani paishi ki department pra rasta maintain koribole hotai yakin dilai thage kintu kitya bi kam nakure idu ratsapal pra banaile business aro alak kam karne bishi bal hobo report ekta sabo Hornbill TV aje de Newland district de na si ami yan sob jani inchina Dimapur to Kohima jawle to sob manu National Highway 29 tade bra jai thage bole bi aji gali monsoon season jai thaga de tade National Highway 29 Chidugu range de bishi bak monsoon season de rasta block ha nole mudslide idu rebels road rebels khan ba bi bishi bak tu tade idu disturbance thage tu mohan idu dikhi pai thage for example last year incident de bi tade rasta block hoi jai na idu tade jawol na par na to bishi bak tu tade thaga manu khan bi Dimapur dai ulu diktar mokhan ede thaga bi tade jawol bi diktar pai na idu rasta to cholo na par ose to aji Hornbill TV ede Newland district ya tu amni han ya update kor karni ki ede Newland district de bi idu rasta jai thaga tu Kohima de jawo par la rasta ase kuna amni han idu update kor karna ase to amni han digen na moi ta khao ko thaga tu idu rasta bi Kohima jawo par la rasta ase aro manu khan do bishi bak tu janya khan idu rasta de jai thage idu rasta tu sida Newland district clock tower bra right side jai se gole apni khan ede bra jai na hofshe nole Gotovi ino ina logo show paper kema aro idu 2 mile junction tade ulawo parwo aro idu rasta tu khali 52 km ase guina mokhan idu bi huni paise aro mokhan idu rasta la opor de apni khan ki gani update dia se gole tu hodai sal khali monsoon season ekla ase nole tu edu rasta de bi manu khan bishi bak tu bihai thage all 3 season de bihai holi khali monsoon season de edu rasta de olop bihai bole diktar ho jai ki gani gole edu rasta de proper drainage system khan bi nai aro edu rasta bi eta bi black topping du nai hole bi rasta du banai na chole black topping du nai du monsoon season de bishi bak tu pani khan gira tam de du road khan bi bishi slippery ho jai nole tade maintain no kra ba bi jungle khan bishi ula edu khan dikha para bi tade rasta du olop monsoon season de dikta hoi ja edu ami khan dikhibo pa ase noile du edu rasta bi bishi bak tu kile mohan karni bhal ase gule du edu rasta wa jadu khali Kohima de ekla edu noi hole bi edu Kohima junction 2 mile junction de jaina Kohima de jabo parwa aro tade para bi district charta pasta de jawole la rasta tu edu bi jabo parwo guna ami khan bi edu jaina de ase district like mohan Siminu Woka Mokokchung nole jine boto edu khan sob bi edu rasta para tu both side de ulai ginai tade para jawole parwole la ami khan edu bi apni khan ye jana de ase aro mohan ko anjina edu rasta de edu khali monsoon season de edu rasta olop bihawol na para edu hoina ase aro mohan source la hisab de edu last year edu rasta de department khamra bi aigina edu rasta banai dibo kuina to tahan commitment do rakhina thakise koina bi hunise holi bi ta tok to edu rasta to enika ase koina bi mohan huni pa ase to mohan ekta public garni bi bahal du tade ko anjina National Highway 29 de du rasta tade block gi chuje nole jawo na parise gole du manu khan du bishi bak jana man du itu ba jai je holi bi na jana man khan garni ta khan karni bi edu rasta du update kurde ase aro itla opor de edu rasta la banai dise gole khali 52 km se ase gole to edu mohan karni bi time bi save ho jai aro noina edu rasta de du adventurous lovers khan karni bi jaigina view khan bi bhal ase na aro apni khan la edu trip bi exciting ho aro itla opor de edu rasta la opor de du apni khan ko anjina business side khan bi bishi modot kore public khan ta khan agriculture organic fruits khan don begao gole bi rasta khan de ta khan edu banai dise gole
popor drainage khan noile shed khan man khan kani banai dise gole tu khan bi business khan de bi bishi public ke modot ko gune bi tu be apni khan jana ide ase